Nikata mamangna basona ke Banglo Manipuri War 1891 thawai thakiwa thoba sing maning singba bani kai khumna puttan state sing mafam kaya da thoba sing nomade patriots tegi thoram pangthong na hai. Governor Asariana August rahon dayo si Manipuri War ida yam na maru iban bidam oiri numit asina amuk nahona na makoy na katok la makaya adu ning sing hali hai. Lana masilura batan hong kayada isagi oiba waklon kadok laga puna tabak tawba sangi emoso na sa pinmanhuta amato oiba platform ama dagi puna haina na bis pon na mona ministry haina sa minister Berena hai Dainga pari pa semiyang ibartik ni masida Congress ng kalak pagkarisulay ngahak ki oiba wa ngang batok biru haina sa minister da PLP leader okra bobina haina Si Imphali BC Dr. Anupam Misram ni Professor PK Joshi na si Valley ki Rashtrapati Bhavan da President Draupadi Murmu na kay lakadal bet universities ki convocation da sekya soy na sa yabi na invitation kay Amasong malay po na pangtong na po Manipur World Organ Donors ni pangtong na ikita organ donors si manong sibo uling tokat galorin na kay kung